Sawona. Ngiyaphila. Mkhulu nje ukhokhovula. Ora Nkosi yami, wena ufuna ukusizakala kanjani? Ufuna ukuphi? Ora ngikhona nami la eGauteng. Okwamanje i-consultation yami ila eDocent Banibonat. Ngizoyimuva next month. I'm looking into buying a permanent place. Ezoba nje indawo yokuphila kwendozi nami. But for now, uyakwazi ukungithola la jobs. So yes. Mina ngimandla lapha ngisayibizi lokuthwala lento nama-video eziwaposta manje akhuluma ngazo intwalo ngithi mina ukuphakamisa abantu abekela ukuthwala usukuthwela imphefumulo yabantu lalo ungalela utshela abantu lama ufakisala unganalutho ama-celebrity ahamba manje baphela ngento okuthiwa i-Illuminati ngithi oyithathile lento losoyenzile akabuye ngizoyikhipha ngimkhandele mina into enengqondo sithi ukuphakamiswa yafana nelokuthwala yafana ne-Illuminati ayinama-conditions ayinazingozi wenzani empilweni manje buka phela izinto zenziwa ngemali mambuka le edinga lokho engiphezela engingayirecommend kakhulu kubantu is 27,000 plus ama-coins engisebenza ngawabo 7.5 which comes to 34.5 le ewu-37,000 ezimanifestayo ezishintshayo engathi automatic life iwu-44.5 including ama-coins. Lama rituals afika even 4 million kuya ukuthi ithathe kuyorana izwe unembangi mhlambe urana political party ama-church lamakhulu abofaya ziningi lezi zinto umuntu nomuntu uneyakhe emfilayo ngento afuna ukuzenza but ama-rituals nje anengqondo between 37,000 and 1,170,000. Hayi la vele lawo athathwa yini ngijwayele ukuthathwa yilabo abantu izimpi zabo zepolitiki abamapolitiki nalabo ama-church abofaya labo baduma kakhulu bathatha wona kodwa kithi nawe usungaqala kahle wena ungaqala between 37 leba 44 then 100 and something so yeah. Ukuthi nje lezinto ngiziposta ku-internet yangafuna ukukhuluma ngayo kakhulu uyahamba nayo ngizothi bakuthumelele ividiyo yami mina ngizenzela wama-rituals sizakuthumelela ividiyo ukhona ku-WhatsApp ngale namba igama lakho ngingakuthantumbani uthe use-Free State use-Free State Nimseve Nyoka Free State. Senguseva igama lakho lelo Nyoka Free State. Nimseve. Bangiqeda umseva yona amalo kuzendana ngibhekisa ama-200 pounds isitimela sikhamba. Lento asiyibizi inyoka next time asiqoqa nawe. Uthi wena isitimela uzothi ini? Yeah. So unamalini lokuzolanda isitimela. Yeah, what no things okwenzela le kanti nje something eyinye izobuya uma usebenza uhamba naso isitimela zokuthumela ividiyo yesami isitimela ngisenza right tap number 2 Terethi kulwami kulela wena lengoma yami lamina
Siyobafota sibulala phansi. Come here.